kadok we kadang we betul kan di long atau di betul non lom la kali asip walam ten karena viral lo asip mungkin dulu la saya ini si mak ajak muni tentang 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 dulu ya kan dulu ajak itu dulu ani tarong dulu ani koi dulu ani biji ani yang dulu kasi bangsa tu hak ladat dan rat antar sini lagi dulu tapi lalu askrip tepat lah ngalong ni kita kalau kita ada yang itu nang dulu ni kalau ni ada lo nanti orang tu lo lalu ni kita mana ni kita cengsi ke dalam lo ahok lo script lo kerja script lo alang ni ada kita mesti update lala dalam kita kerja sedang isi kemang Buddha mengenai pengalaman lo laki kemana minut toklo mami minut toklo jelaskan sistem atau artikel da temu kita bang kalau kita tujuh kita bang kalau kita toko jelaskan sistem asumsi jelas. Lah saya alang ni pun lo alang ni kalau script isi kasalam do ni radang do cepat lagi ni kan. Lasi nang kita ini language promoter language along tu lembut apa nang kita kita menghak nang hang nang terpasi ni kita so ting si alang ni radang nu cepat lang lo cepat lang lo nasi langa lang la dakke radang nu cepat lang long si kadok weta la si ring nang ko pen la hendo hicho kardia street la hendo pula la solam de dakke acer da vela la si la ke muni do to mangunan ne kadok we rada tinta la ke sia street alang ni ani hang alam alang li aning alam aning jahang aning alam cepat plan la anak la si hadake la so pentri la rat angno awai kang along la so script cepat plan lo la hang lo ting nang ko bala si de non de nang la pu kan da lila la so ste da man ni la apen ni li ke nut ni li ke nut promoter language activist baja cho ni li galadak ni li tenne ka patlang kali militan hanya cara abdul nawe wakil kita ini language itu language promoter kalau di alam penting tu loh cara iklan babang nara posisi kita tendak ni ke authority kali ni kita ladak so alam hello kita minji India aja kong tawe officially accept nampu boleh kan India akan terjadi just ini isi language itu kita so lah halan ke lalu lapen isi lama lalu lalu script abang wan si ahok hit mili kita gamlong radang nu walang ni cepat lang lo mili kita gamlong abang mili agilo lasi mili mingge ke minta mingge tekan dak lo anang cepat lang cepat dulu pot lasi mili kan isi sosial ni kan ini jangka yang ini la so pun tak jam lo tu lapen la so nang thaka paklang kal gitu apang sang paklang bom lo bằng hồng kim bạc bắc bằng lo rằng có là số năng khác khi ha lên ta bây giờ chúng ta bằng ini rahan kalau ni dalam kita claim lo kita kita isi kiting isi tahu officially ko bangkat di dalam lo la radang no ke jai tum la no kita cepat lang hit ko bangkat ini tahu la la sini di ladak han lo la si la bangke nang kitem nang dola dan la solong nang ni kan ini combat claim nang la akhirnya nang hak kalau dia tu malam pada cepat begini kalau di alam lah ke komunitas dan banglo dan ke video dental ya itu tone sensitivity jadi tak minta banggi lah pendek ke ni ane si example kilo kalau dia tu tone mid low high low mid high lah si lah low can mid can high can award tại hak ni kilo alang li tanpa patok toy lo sekalian la tại hak bang alang li tek alang li mak thaten nang paklang lo kita hak long di mandi halal simbol lo bang ta sapu pating chen na lang hai ni paklang dum lo la sinang li klen kha nang li patu na lang tenang ke la ka amin kana la sinang li reporter song se salam et not
nang li non ning kan hindi pom baga klem na la ba ate ong enai kita ning kan sila den ning kan hindi na klem na la ong enai sta la tande ra thi nang li report son se togra la de for university a professor language expert la linguistic kan hasi la punten isi dona la so report hansi la itu na ri non ke ni la ni jai kang dak kasi lada kala ka simbol da lihat kela cek ni dola la pen hala langli pernah hala puno to me alfabet da muka puno to kono ka dola for example da bilong ka bi itu to lo itu tinggal dia dan telepon aposi ini tunke one apa itu wo jaru gitu oke ini ho pabong long ken masih da bi gitu one apa lo jadi dia bang ako nang wang khatuli ko song ko ta tu la ya lo en ka do wi da te long lo ni pai ko ni pai la da ka ni la hai lit la language sa teng te ni itu ka chali long ni ko di long ko ta teng te ni la itu kan lo et ko to la ni ai ni ai ni pai ke itu mangal hai long ke la si la hai si ni tham te kang lo là hello ni ni thì cái lịch hấp đó là đã cảm ơn hôm nay thằng làm ở đấy à không được mà mình để cái gì mà mình ở đó thì chỉ cần đi script cái develop cái thêm cái thằng mà cái cái script thì cái phát lang mà cái invent cái cái script kita là số long language sắp tới thạc sĩ phẩm này là cái gì tum là long masuk Tino Tibetan Burmana group language long categorize category long atau sama kecil apen happen diwan lah hai apurmu etimologi award team lah hai timira lah si jadi script ke hanya tetap lah si ni cibi alang kita sini tahe po alang kita lah hai polisi tetap lo tahe po jadi ni kecilnya tinggal tapi kan lo basic kamu là phoneme standard lo topik lima là đại tiềm năng sở hữu như chỉ năng dự án và mình tham gia cái đó là sự phát triển lốc khác và sẽ làm bằng cái mà cái này nữa mình nhiều cái lệ thôi đó là cái chuyện jadi alang ni kami thắng là ta cho rim lo là lấy rim năng thì alang ni kami thắng đã đồng chí sang rồi bình xong đồng chí cũng vậy là đó alang ni ta xong cái mình cái kali cái alang ni cái mình cái làm đó mình buat ini selam lang lang lo lên lang lang lo là si nang li tum no ma nang li tum mang ni na pakang lo là si là trong pak nang li tum ko nang li tum nyo nanti kita ke son ma si nang li tum tham lam na si pakang sa lang li ta dan si kita sa lang li trong lim lo sa lang li teng lo si lang li son na ba lang li trong la ke ni ta no na kit na ni na ni de la bang chi de sta mai long la to ni mai long ke la ton ku la no la si di jalannya adalah lah si pemain ini kelihatan kan bilang kalau dia tuh consonant dan vowels ke important. Tapi kalau dia tuh tonal language kita kan masih vowels ke kerap kita vowels ke betul kecil lo pronunciation lo masih kerap apa. Lasi lah ke laso kerap apa lah selangi consonant ko ando walang itulo 26 27 English ay bago man school ka tengke lang 26 ko English at school ka tengke man ko man dito kasi 26 lo la tengke alphabet sorry vowel sa po is alang ni family ko ande alang ni family la ko then kinita adilang ps ka jadi tengke kalau di alam kita then bisa x tahu minggu yang ke X-Mark adalah ini tinggal di alam terus masa ini setelah selesai alam kan no lah si alam ni lah dah pulau Google satu alam ini setting sila ka AI EAU si alam ni pulau lah apa lo lah pen ke alam ni bangke sambil setat sudah pulau si bangke pulau nang asal ni tumle akar ikar lah seorang kalang kalau sonsi
mopen po bom ni nang NE pala nang ko din ba NEC atau ala NG alang kita CHNG gitu ya to nang pola tolong alam lahai lang sa alang di alang di base ke la Southeast Asia country agak kumpana Thai kumpana alang di base alang di